Awuzirhoko mani. Ya ndishota ngebhasferi apha ndixelelwa ngucoach uzoba khona ii-trials ezivelayo ta. Ndiqhelile uyintshota njengebhasferi ta. Into yandi mnandi ta. Yes, bakwazi bewisa namali ke khona mali ama-80 ke ukapha. Mali mntana. 500 ngoku. Yho, nginkile mali. Tafuna ndokuphela kwenze ntoni? Seswelewe malume besipha esikoleni kona itrip ephumayo ndenza funde into eninzi pha. Ukuba sineyixuthele sithi ngise-500 thatha tikiti sigqibile. Fethu ke mna ndiyayifuna yona imali but mna ndifuna ungena into zakho zobuphara. Hayi hlalulela Mwazo mtasekama ukuthi Umnqwazi uthi nginana mnqwazo lemuntu ngokuthi ngibonile ngomnqwazo hamba umnqwazi wami lo wani umnqwazi wakhe lo wata ubuye phansi ngosata yaphaza lamo mani phela kuthethwa nile ejonga phela kuthethwa mani uthetha lo makeba yebo kufumana da but kan bisin ngise babanzi ba yemangoni baleka apha nendlela yemarathon mani ize kona niyethu ngahamba la kufangathi yabo driver thina lapha la ngizama izinkanami bani yasifuna imakeba yengathi akubona goloza izilwana lawo goloza nyanyana lawo chitheka ikasi tayabo yes so sifuna nomnqwazi ma yabo bese ngishene into sifuna nomnqwazi nene indlela indlela sifuna nomnqwazi yabo yabo nakabiki mo wrong error yabo mthetho yabo ile mthetho baba funa ndi uta mashene mthetho push abaphuzise ta ukho phila ngani yeah boy player songo ndonga Ethini ngala offer ndikunike yona ke Tibaina mali ngoba ifuna ngoba loboleka imali ibibolekwa yazi apa sincane Fumene ningakafiki la mimi hivi na yakho ngabambela yabo ngenze sonke into ngeke kana abo ana kulela puta bangifunda mwana otamo lapho so samphana ngoba ekhaya mali awuzange jambe mina igrand yes now intashe kodwa kugrand so puta ba so bawo Mama standard mana kuwe ba. wena boma nilibhidile namhlanje utheni na Hayi mna nami bafuna uyityalo lenhloko yo. Bavile babesikela weyo la weya izolo. La bikara izolo. Ejoy sebenzile pha. aya you kanhlale ba you akanhlale ba same time besilahlile manazo man Abantwana lo yazaphuna ndiyazi enza njani mfindi Yes. Angoba nje qala ukubona isebenza la weyo. abengiqaphile kufanele efuneka le mali le mali Nje liberile namhlanje ngomokhe manje igqomo ngabonakali yo ndini. Ibile baba yadifuna yo.
Hayi bambe kahle dodo. Eka Yamazi. andra kubo. Nansi le out niqala ngayo.